standart protokol meselesi boyunca ko'tarilgan jadvaldan to'rt narsani aytdim. Birinchisi, sizlarning o'zingizlarning bergan ko'rsatmangizdek, o'zingizlarning dalilingizlar bo'yicha o'sha Madumarov qo'l qo'ygan protokol ratifikatsiya bo'lgan emas, jo'g'ri kengashdan o'tgan emas. Har qanday mamlakatlik xizmatkarning tuzgan dokumenti uni ko'zamaldovchi jo'g'ri turgan organdan o'tmasa jaraqsiz deb hisoblanadi. Demak, sizlarning dalili bo'yicha protokol jaraqsiz. Jaraqsiz dokumentni betga qarmagan odamdan ayrini ketiradi. Eng o'shol hareketli jasayotganlar biylikten sizlerden ayrinizlerni ketirip otar. Oşonduktan to'xtatganingizlar oң. Eğer to'xtatmasanızlar bundan araq qaraydağı ayrinizler keteveradi. Ekinci nerse 1995 yıldan beri chegara masalesi boyunca men bir neçe kayrılılardı jasadım. Sizlerge çeyenke biyliklerge kelepti. Bıyılgı жылы Sultanbay Abdurashidovich Ayjigitov menin ayrım bir üçülüştörümünü түзетіп, өзінің шайлау учурдагы платформасы катары киргизди. Туура айтат. Чегара маселесин чечүү үчүн 1991 жылы Алматыдагы президенттер кол койгон келишимдин биринчи пунктунун талабын аткарыш керек. Ушул убакка чейинки бийликтер бийликтин өкүлдөрү аткарбаганда мен айткам, аткарбайт. Себеби эгерде ошол 91 жылдагы президенттер кол койгон, Алматыда кол койгон келишимдин биринчи пунктун аткарса, Баңгизда ташууга коридор берүүдөн тапкан кирешесинен ажырайт президенттер. Экинчиси, контрабанда аткезчиликтен түшкөн кирешеден ажырайт деп жазып жүрөт. Чындыгында эле ошондой. Эгерде ошол Баңгизатка коридор берүүдөн түшкөн кирешеге илешпесеңиздер, контрабандадан түшкөн кирешеге илешпеген болсоңуздар, анда 1991 жылғы президенттер кол койгон келишимдин биринчи пунктудагы талапты аткарыңыздар. Башка айтканда, эсир мезгилдеги такталган аймакта эгемендүүлүк жарыялашкан. Эсирден калган мурасты алыңыздар. Конституциянын 74-беренесинде жазылган Кыргыз Республикасынын административдик аймагыны жогорку кеңеш бекитти. 91 жылдан бери бир дагы жогорку кеңеш мына 7-чи чакырылышы болуп атат. Эч кандай административдик аймакты бекиткен жок. Мураскор мурастык мүлктү алмайынча ага карата бүтүм жасай албайт. Жасалган бүтүмдүн бардыгы жасалма жараксыз болуп эсептелет. Демек 91 жылдан бери жака карай чегара маселеси боюнча жасалган үзөңгү, кууштагын, каркырадагын протокол бардыгы жараксыз болуп эсептелет. Биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын административдик аймагына эсир мезгилде такталган аймак. Тактап Кыргыз эсиринен өткөрүп алып, башка айтканда жогорку кеңеште бекитип туруп анан кийин аракет жасаңыздар. Эгерде ушуну аткарган болсоңуздар, сиздер чыныгы атол, чыныгы президент болуп эсептелесиздер. Анан жамбактылык менен жүрүп, жанагыдай жогоруда айтылган кирешелер үчүн бийликте отурган болсоңуздар, тактабастан, аткарбастан ошол 91 жылкы протоколдун келишимдин талабын мындан ары кете бересиздер. Үчүнчүсү, ата-бабадан калган сөз бар. Жолдошуң карга болсо, жегениң бок болот дейт. Тең теңи менен, тезек кабы менен дейт. Бардык эле саясатчылардын жактоочулары колдойт, бирок маданияттан чыгып, айвириден чыгып, эми кечирим сурайм мынетте турган агайын туугандардан 13 сантиметрге жетпеген нерсе мүчөсүнө жазат. Эгер эшекке окшош 50 сантиметр болсо, ошол саясатчылар баш болуп, чыгарып алып, ана кара, мана кара деп көчөгө чыккыдай түрүңүздөр бар. Уялыңыздар. Ошол сиздердин колдоочуларыңыздар, сиздердин фейктериңиздер, сиздердин жолдошуңуздар болот. Демек алардын жеп жаткан богуну сиздер дагы жеп жаткан болуп эсептелесиздер. Ошондуктан бийликтин айырын кетирбеси үчүн, жалпы кыргыз журтчулугунун айырын кетирбеси үчүн
колдоочуларыңыздарга официалдуу, расмий түрдө кайрылып коюңуздар. Мындай ыймансыздык менен мени колдой турган болсоң, колдобой эле кой. Мени Кудай колдойт деп. Жок, ошол ыймансыздык менен колдогонго макул болгон болсоңуздар, демек сиздердин кандай экениңиздер жалпы журтчулукка белгилүү. Эми төртүнчү айта турган нерсем, урматтуу кыргызстандыктар. Биздин элдеги пайда болгон түшүнүк, эми ар ким өз деңгээли менен түшүнөт. Бардыгы эле кыйрап калган жери жок. Акыйкатты айта эле турган, калыстыкты айта эле турган кадырман карыяларыбыз, аксакалдарыбыз жок эмес. Эгерде ушул саясатчылар тирешүүнү токтотпой, жалпы Кыргызстандын элине, кыргыз журтчулугуну уятка калтыра бере турган болсо, 20 мартта Бишкекке топтололу. Бул ыймансыздарды токтот деп айталы биринчи кезекте. Көнбөсө эми дагы кеңешип бир жыйынтыкка келели. Туура Кудайархан ыймансыздыкты токтот деген 40 датканын башын алдырган. Алса биздин башыбыздалар. Бирок баары бир эл үчүн, журт үчүн барып бетме-бет отуруп айта турган сөздү айтып, көнбөсө айла жок, ошого жараша аракет кылышыбыз керек. Ошого чакырамын. Менин телефонум 0705 58 78 25. Эгерде менин айтканым, акыркы айтканым ушул кадырман адамдарга, калыс адамдарга туура келсе, байланышсаңыздар болот. Рахмат көңүл бурганыңызга. Туура айтат. Токтотсун. Мыйзамсыздыктарды, саясий куугунсуздарды токтотсун. Талаплабыз. Mizandoluk ornattın. İmandoluk ornattın Kırgızstan'a. Bölünmeylik, yarılmaylık. Bütün Kırgızstan bütünlüğümüz bozulmasın. Biz bütün Kırgızstan Siyasi Partiyası tüzülgönden beri şu partiyani şaylap keljatabız. Kança doğuşlarımızды uğurdap, bölök partiyalar ötkörü berdi. Bana jakında ele internette jüre Sarıyev degen bolgon 66 000 doğuştu bölök partiya ötkörü bergen eken. Biz bütün Kırgızstan Siyasi Partiyasını karapayım eldin partiyası deymiz. Doğru. Bütün Kırgızstan Partiyasının lideri Adakam Kimsanbayev'den kolunu tart. Tartsın. Kolunu tart. Men Kazanjay rayonundan Asatova Kırdar. Biz 2005 yıldan beri adiletlilik ornor eken dep jakşı ümitlerimine keletabız. Tabarat jaman oylar azırgı prezidentimizge, azırgı şul birliktegi Kamçıbek Taşıyıp, Sadır Japarov, seler elge jakpagan kıyaldardı başladыңар. Başlap selerden ümitimiz çoğun ede, jakşı turmuşları oňolup mına Sadır Japarov, Karapayım elden içinde kamaktan çıktı, kıyınçılıkты kördü. Bu Karapayım el için kızmat kılat dese mınanday şul Adıkhan Madımarov'day tayar isteymin degen iş şunday kişige put tosып, put'a tuzak salıp durup, bunday nemege alıp barbasyňar gerek, surak soğuttan körü, ondan körü jogorky kengeşte kança işler bitet edeňiz eken. Suraka bargıça. Oşonduktan seler Adıkhan Madımarov'dan koluňar tartkyla, Adıkhan Madımarov işleyt, akılı da jetet, bilimi de jetet, azır yaşı da işley turgan malı, jaşlar jaşlyk kılat, ulullar ululuk kılat. Oşonduktan Adıkhan Madımarov'a işleşke yol veriňizler. Sizden suranamın desem ketirip koyasyňar. Seler eldin atası bolgandan keyin suranışa kelip durabız selerden. Talap dağı kılabız. Talap dağı kılabız. Davay. Biz egerde mana hökümet makçı, biz başız batalgada dep çıkkan ayallardanbız. 2005 yıldan beri Akayip'te kurduk. Jakşı turmuş kelet de Bakiyip'te alıp geldik.
Bakiyip'ten jaman iş kılgan yok. İstete koymadık. Nimege üçün tündük tüştük bolasınlar. Tündük tüştük bolboy, bölünbey, jarılbay. İlgerigi soyuz maldağı. Urandar boçvede barlık proletarlar birikkilede birigip durup işte sağla. Selerde men talap kılağız. Oşol birigişinlerde. Talap kılağız. Ayta turgan sözüm kök, biri kıskara kele etkeyin. Talap kılağız. Oğlum tar. Mına bugünkü jeyilip жатқан жейілішердің қайрылуымыздың себебі бүгінгі болып отқан учурдағы Адахан Мадмаровқа болған қысым жалпы қырғыз елінің жөнөкөй келечек энелерінің қысымы деп ойлаймын. Энелерді көп қыйнабасадыр. Сен қолыңды Адахан Мадмаровтан тақ, мұның ақылын пайдалан, бұл илимді бүлімді Құда қаласа бұл ақ ийлет сынбайды. Мен қаралағаның менен, ел оны артында елі бар, қолдаушы шайлаушылары бар. Мұнан қолыңды тарттағы өз ішіңді қылғын, бұға іштешке жол бергін, ақылын ұрдағын, кеңешін алғын. Сенен чоң не болса дағы бір айтып кетеріміз. Мұна өзің жұрт атасы болып тұрып, елді екіге бөліп қойдың десең жаңылбаймын. Себебі мұна қолымыздағы телефонымыз ұшақчы дағы екен, жақсы жағы дағы бар екен, жаман жағы дағы бар екен. Адахан Мадмаров тарап болып, Садыр тарап болып, ел қарапайым ел екіге бөлініп қалдық. Мұны бір ғана ұшыл сенің заманыңда, ұшыл сенің тұсында болды. Оға чейін біз бөлінген емеспіз. Мұна есіңе келгін, елдің атасысың, жұрттың атасысың. Қолыңды тарпқын ма Адахан Мадмаровтан, Оразайым Нарматовадан, bütün Kırgızistan'dan 7. mikrofon, eldik mikrofon oldu. 5. mikrofon, eldik mikrofonu var. El için daim sayrayı versin, tüyleyi versin, elge hizmet kılaversin. Menin aytarın Adahan Madamarıf'tı koldayız, артында бардық шайлаушылар тұрат, 100 000 деген. Егер де айтқаныңды қыла тұрған болсаң, biz Bişkek'e çeyin, ağını çekeneler baruğa daima dayarız. Dayarız. Adahan Madamarov, biz siz taraftayız. El siz için hizmet kılar. Elge siz hizmet kılasınız. Jana oşonda ele. Bakıbek Kalmamatov'da, Jengişbek Moldakmatov'da, Kursan Hasanov'da, Filet Kurenov'da boşatıp koygular. Biz talap kılabız. El şunça elder arkasında var. 100 000 degen elder var. Bizde korkut dep oylap oğla sizler. Sadır, kamçı, biz sizlerden korkpayбыз. El var şunça артында. Sizlerden kılgan işiңер мыйзамга туура келбей жатат. Ошондуктан биз мына деп суукту деп чыгып отурабыз. Көзүңөрдү ачкыла. Эсиңер барында этегин жап дегенде этеңерди жаап алгыла азырынча. Болбосо эл карап турбайт. Мына алдыбызда сүйлөп кеткендер айткандай 20 март күнү чыгууга биз даярбыз. Biz Adahan Madamarov taraftayız, koldoyuz, kuvvettayız. Hurmatly Kırgızstandыктар, ушул жердеги топтолуп турган баардык калайык журт кайдыгер эмес. Бүгүнкү биздин мамлекетибизде түзүлүп аткан саясий кырдаалга кайдыгер эмес элдин баары ушул жерге келип топтолуп, өздөрүнүн талаптарын коюп атат. Ошолордун катарындагы мен дагы өзүмдүн пикиримдеги талабымды айткым келип атат. Урматтуу бийлик башындагы биздин төбөлдөр, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, саясий кризисти өзүңүздөр жетелеп алып барып жарга такап койдуңуздар. Буга сиздерге эч ким тоскоолдук кылган жок. Эл тоскоолдук кылган жок. Эл мүмкүнчүлүк берип атат мамлекет башчыларына ушундай жумуштарды аткарганга. Эми эртеңки күнү бул нерсе чукурлай берсе, тереңдей берсе, өтө кеч болуп калат. Ошондуктан мен айтарым, ушул бийлик башындагы биздин жетекчилерге эртең кеч болуп калбаш үчүн бүгүн бул жолдон кайтыш керек.
кайтыш керек дагы адилеттүүлүккө жана мыйзамдуулукка келиш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Биздин элден шайланып чыккан жападан жалгыз элдик партия, бүтүн Кыргызстан партиясы. Анын башында турган Адахан Кимсанбаевичти парламентте иштөөгө жол бериш керек. Тоскоолду кылбаш керек. Медетхан Шеримкулов айтты. Аксакалыбыз Медетхан Шеримкулов айтты. Айланайын Адахан деди. Ушул парламенттин беделини көтөргүлөчү. Парламенттин аброюну көтөргүлөчү. Сыртта турган башка мамлекеттер дагы биздин Кыргыз мамлекетинде тажрыйбалуу, көрөгөчтүк жакшынакай депутаттар бар экен деп сыйлыктана турган деңгээлге чыгаргыла деп атат. Ал эми биздин бийликтин башчылары эмне ошону укпайт? Ошондуктан биз бийликтен талап кылабыз. Биздин элдик партияга жол бергиле, иштөөгө мүмкүнчүлүк бергиле. Биздин талабыбыз ошол. Assalamu alaikum, Kırgızayım. Biz uşul prezident kança жылдан beri uşul prezidentke jarıbadık bu. Kaysı bir prezident gelse büyük bari Adahan Madumarov menen köşön dep gelişebilecek bilbeyim. Adahan Madumarov'tu biz 100 ming degen el biz şaylaganbız. Moğoce'de enelerimiz, atalarımız turat. Biz şaylaganbız. Durabı barыбыз. Oşol kişini jogorku kеңеште süйлösün, jogorku kеңеште işlesin dep biz şaylaganbız. Al kişi jogorku kеңеште 3 gün 4 gün işledi. 3 gün 4 günün içinde уже результат көрсөттү. 5-ci mikrofondu popülarny kıldı. Жеткире маңызын чыгарып сүйлөп, жетим чогулуштарында токтотуп, бүт барыны мыйзам түрүндө, бүт барыны жакшы алып бараткан болчу. Ошого бут тосуп, Адахан Мадумаровго бут тосуп, ошону эмне эле анын баарыңы күрөшө бересиңер? Мен ошого түшүнбөйм. Бул менин оюм. Ушул келген президенттерди şu murun 30 yıldan beri kelе жаткан саясатчылар, могу чимкирик какырыктар, булар бүт баары чогулушуп алып, ортого алышып туруп эле башын айландырып алышабы билбейм. Же нормально акча баруу керек түшүнбөйм. Урматтуу мекендештер, бул элдин жыйынын кайрылуу болсун толук чыгарылышын бүгүн кечинде, бүгүн 23 январь кечки саат 21:00'da толук чыгарылышын көрө аласыздар. Мен азыр түз эфирди токтотом. Техникалык себептер менен биз негизи түз эфир кылууга даярданган эмеспиз. Азыр бул жерде